wotu franka ede ama MPP amanyokuo no na bedi akire Dr. Matthew Opoku Prempe na asem a woka nyina ne se asofo mpanifo ewo omamu ha ene imamfo ene nananom omohwe John Dramani Mahama yebo apa efrise oyi wo mo ama wei ene afoforo bi eka ho ena mebedan no kase na mede abeso mene anopa no nsia kase emu na OCP fertilizer no ebebu apa ama nananom akuafo mo no ba ye na beso doso na mo atumi ate na bribra sana clinic of the moment here 21st clinic kodofo ye free Europe ba ye nche sabre ne nam South Africa eno ti no appointment no amanfo an buku na ebuku na abo man Ghana ma so abonyi nani emfa free Ghana for so 21st clinic siatica no otu ase pa wadawroma na medikasie yi ede ebro na anopa yi edi ameje so eye osey ya aboaji fosuo 19 fosuo yanye brei na yentie kasie ni mu ensem eku ketu a wo mra hye badwafie eye NDC amanyokuo no na wasem a wo ka nyina ne se uko energy sector no a wo ma ye ho anyam hoden kanea no eso no akoso bon kanea eso no thermal plant kanea eso no wo mo kire se wohwe ministries any departments ahodo any agencies ya every August bosome no ontua kanea ka ne sa yo no ntino amaka kase pa na abeto energy sector no so kam kase pa amana kase eye kakase ni nyina eyo surukokroko amanyokuo no on edi o man so no na agencies ene ministries ni departments ase kotua on kanea ka na so ka abeto ho no onye na adwene se wotua wono dia George na po woni semtrofo hia ye ono ranking member on parliament here energy committee no so na asem wo kan se osurukokroko amanyokuo no se wankwa nkotua ka no a na se NDC amanyokuo no why na adwene se obegya ka to mo so a ene one wo mo nkyere enka so ene $2 billion here ena sabri ese MPP wotua de ma energy sector no na enkania no etumi ejigina so John Jinapo Nekaseni. Has indicated that ECG is not abiding by the cash waterfall mechanism. And it's the cash waterfall mechanism that allows companies and entities throughout the energy sector value chain to get some revenues or payment. That has been jettisoned. As if that is not enough, the Ministry of Finance since August 2023 has not paid up even 1 cedi for power consumed by ministries, departments, and agencies. And from our rough estimates, that debt alone balloons to 1.8 billion. Clearly, they are passing the buck, just trying to manage the system and hand over a dilapidated, aging equipment, collapsed energy sector to President Mahama when he assumes office. Energy sector no emrashe badwafie John Jinapo ne ena yekotie ye no twrofo pani ema osurukokroko amanyokuo no eye lawyer Justin Frimpong Kodua na asem a woka nyina ne se ena no that demonstration and this amanyokuo no ye diti a abato commission no enough is enough demonstration no was evidence bi anim na evidence by ena kire se sabre no abato commission buku a ye de ebeto aba no so de di mi hyemu anase se wo ba bewi abanum ade ama MPP amanyokuo no a lawyer Justin Kodua no twroma MPP amanyokuo no was evidence bi anim evidence na wey mon kire evidence kro se abato commission no obewi abanim na ni nyina so ye be kaya September 6 na electoral commission for atomonsa friend this for omo no omo ye hyiamu enam NDC nsema na omo ka se omanya njinaso bi e kire se nkofo bi a omo wu edin wo electoral commission provisional register nim ene nkofo bi a omo nim ho hwe ni a transfer omo vote every omo constituency sa meeting course no electoral commission e da bontin se omo busa NDC for se njinaso omo de ba no omo fa momo na omo so nya kwan enhwehwem. Me know say from 6 September, Electoral Commission demanding from NDC for say, omo from Minas from Mano, omo from by. Electoral Commission,
adwuma omo ye say omo hwe say abato ebekɔso no ye MPP for so you interest room say ebehwe say asundwe o mem ha no so ebetena say akoso Trofo Penny Emma MPP Amanyoko no lawyer Justin Kodua ne ene ekotie ye no na Justin Kodua kro ye agina paso na nasem a wo kanyina ne se NDC Amanyoko no ye nya atwom papa wo ya Amanyoko bi a wanhwe ye oboman ne sa yo no tigana fo mo to abamfama wo mo na NDC Amanyoko no nim se obedi ntwo eno ti wo pese wo create tension de to Ghana mam ha na amanfo esuro na ne nyina nkamfo ano na asemu a all kan say NDC Amanyoko no se wo hia forensic audit na wo de amabuku no se de beya lapses ye wo mu se wo pese wo wi abanitu abano etuo ni mu no abato komisan na sayon ti Justin Kodua se mo di ntwo no nti no mo pese Ghana fo nyina ni baso se mo di ntwo na mo nyintum se mo bedi ntwo so eno ti se ye kofa forensic no e maso Justin Kodua ne yenkotie bi enti ekoba say 9 years after 2015 or 2024 ade ye nyina ati ase na mo NDC kwa na mo di anim a ye resedi ketia una na odi anim die na asesa wow you to say electoral commission any exhibition I feel they also there be your independent forensic committee emum and emergency electoral commission adwuma enye say be ekobasa na ekwakoye na atwum na ekwakoye se de bia wo de na wo ka e kina na obeka bi eno so mboa sa adwuma ye no free a o ma penny that Daira Mahama in 2015 ebra na MPP ye ka say electoral commission voter register no enye no openi ba bonti eno so hu video eyi kire mo a wo ka che Ghana for ne MPP for say electoral commission ode no ho sabi ena Amayoko bi na be share electoral commission adwuma awonye ani ayekotie ye eye trofo openi Emma osulukokroko Amanyoko no lawyer Justin Kodua na de otu franka abedi akire Emma MPP Amanyoko no eye Dr. Matthew Opoku Prempe na dodo ofra no napo ne dino ne atwitwa so enye bibia na asem a wo ka nyina ne se ananu ada John Dramani Mahama Franka tufo ma NDC Amanyoko no na asem a wo ka nyina ne se de otu franka ama MPP Amanyoko no Dr. Alaj Mahmoud Bawumia baby obeduru bia na nanhira no a imamfo obehira no imamfo anhia no a asofo ehira no ene obu nkotodwe asofo de omo se egu ne so na ne wa kona na nom traditional fo akonfo ho so kra no a hwe se ye de se de ebobo bosom na so ani na omo etu snap na omo hira no eno na John Dramani Mahama ekase sesie no nananom ehira no na de be nhira nko a na eno akwa ekase tie bia wode ema nananom ene nananom akonfo asofo ene yimamfo eno na Dr. Matthew Opoku Prempe ekase koba ne saade na John Dramani Mahama woye niamo ho obeso okase tia safo abibubo wo mudin wodansem wo nyina di e wa asante mantem mabofo ase wa bra woduru ho no ena o de campaign message ema wo mo no dansem wo nyina di Jenya kwa mamo ye mamo kanya ye mamo bu djumanye na dipa we e dibu ba ma ni yi dipa we e dibu ba ye ma ni yi e no sa ko ka se na na no ye nya atun nya mi na pa me huntu ba wo e ti na ko na da ko so na se bibi a de e mra na la de siri o ka se wi no de si ene se o man ko ma Ghana ha o mo ye pese mo hwe no ma e ko no obu nyina no ko fa ba mi ensa obu nyina no ko fa se 2024 about we 2024 about we 2024 about we na be share bibi na be share bibi na be share bibi na be share bibi na so wo fasia den in Croatia no kre ekwan ni enye make kasi aye dem ekwan ni ma contract ni enchi ade keti no onye dey onye etimeni parliamentary candidate peace the oba e be no contract no ya ko yemi asenso ya pesika ba no abaye dey sabre yagiatum from so de wo ya na agitum aye
Dr. Matu Opoku prepare of Wase Kwano Omunye. Anutino Sabre no. Omo hwe na asenso boache won na Ghana kwante pon nyina ye de ahye ne saso hwe no nye enti osukokrukon so obekwa akoye adwobrew ofuasefo Sabre John Dramani Mahama Frankatufo Emma NDC amanyoko no wadi oman so bi pen na wokopie mu ewo Esutifi North about one person so entotro so nursing training college na wokopie mu onkola ne boje no so pa omo na so munaye adentia efiri se emire bi eba ye no na omani ayo mo totontoto nursingfo no na Frankatufo ma NDC amanyoko no gina paso na asem a wo kan kire nursingfo no nyina se sabre omonyire omunhua de pa na saban e wo so e wo wie no postu wo mo a hwe moto abamfama me John Dramani Mahama se me ba ene mu wie suku no aba sahara so no me postu mo na me postu mo so a me makom ne mo wakatua nyina beba na empokura no se mu wo suku allowance ya atete aka mu nyina no me ba me penso me nya no sa akura ene aboso me so allowance ya se me de mamo na mo ho atumi hiha mo na mo tumi trase simu trase na mo sua de na danchi anko ama bi no Ghana fo benya anese fo atwotwo wuro ene midwife fo om so begia wo odansem wo agina di won totoro so nursing training college enko tie bi. I miss you very much. I'm going to. I would have loved to come onto your campus. I'd have loved to come onto your campus. I'd have loved to come onto your campus. I'm going to arrange a special program with your candidate, and then we'll come to your school. I know all the problems you have with your allowances and everything. We're going to come and make things better for you. We're going to come and restore automatic posting so that when you come out of school, you can get a job as quickly as possible. And your younger brothers and sisters who are going to come after you, when they come to the first year, they're not going to pay any school fees. We're going to continue all the hospitals that are being built so that we can employ as many of you as possible. Oduboja for John Dramani Mahama Frankatufo ma NDC amanyoko no wabra wokopiem e won totoro so training college ene bosha wo hye wo mu no ena yekotie ye no wo bi anim se wo man Ghana mu ade bi kire wo so na won tie ade bi ase a yetumi demonstration na tese ye ye o ye kire tentasukoko na asa na abetentasukoko no eje so obo aposifo amane na ne rutuo ekwan abefa so obe demonstration no watumi akire wo na sabre ya meno kasei public order act 1994 at 491 no ekire se aposifo nko an was said to me no na said to me no na amanfo bi wo wa ya no mayo mabini so mbetietia so na high court na asem a wo kan nyina ne se wukọ Flaster Half anase Jubilee House wa a Revolution Square ho no sabre no ye mo bia nyina ho nya yo kire aya aposifo no ebehwe se saade no ebekoso. Now, Director of Police Public Affairs, ACP Grace Ansa Akrufi, or the same way you di excellent trofo. Demonstration on the 21st to 23rd September at the Revolution Square. I wish to note that throughout our engagement with the Democracy Hub, police constantly assured them of our readiness to provide security for the demonstration at an agreed location. We wish to emphasize that the Ghana Police Service has not stopped Democracy Hub from embarking on a demonstration from 21st to 23rd September as is going round. The only issue is that the police and the Democracy Hub disagree on the choice of location, that is the Revolution Square, for the planned protest. Director of Public Affairs, Emma Ghana Police Service, ACP Grace Ansa Akrufi, ena yekotie ye no. Na ye betu abede eduru baabi a obetete nsem bi wo wasum ya bu obi wa ha ya chi obi wa ha ni nyina ya amanyosem madika ka kire osa akokọ bombreku bon tinu ahwem ne wayi di ope
say ya osuruko kroko amanyoko no na wahwe no ato aba ma no say ya NDC amanyoko no ato aba ma no say bedi akocheda to aba fama no ni nyina eyo nsa kokrumuti wa wo dia your vote is your power your secret also is your power ni nyina ye wa wo dia na wo de wani echirem ebo fifi mantem abaka no police station ewo Cape Kozuo dia na koso NDC amanyokuo no omdwentani wo Alhaji Muhammad Kasim yache no na chia yache no wame ache ne chihunu ni nyina ne se akwan ene nyoma bi mpuntu osem bi a ekoso ene omo eba be commission na ne commission no aban wo so yosu kokroko amanyokuo na omo asem omo ka nyina ne se de wo be pre mrahye badwa akonwa no ni mfonyini no tetan fidie bi ho na ni mfonyini so adi atwaguo saa na aban krache MC ni so ni mfonyini tetan no so da bi omo ntiase ne saa yonti no na akwa ye akasakasa emantokwa ebeba na saa ntokwa no ebeba ebetumi afiti gomu ho na atiesim na aba be kan yeso ye adwen ho na posifo eche no na posifo eche no pe NDC fo se hwe ye ntiase ene ochina so kan homunyi no eno mu ye dede saa na samtrofo any youth organizer NDC amanyokuo no atwe nkomo abeku esien yekotie ni nchiremu. For the whole of yesterday, Commander Amba, he did not appear. Make us say, neither the meeting wo with the teni oya consulting chairman Alhaji Kasim was sell and then you and what the man Mazachi. Early in the morning, we went to the for the regional crime officer in the office to find out from him what is actually happening. What he told us, they say information is coming from the top there. It is beyond him. Order from above unless he takes orders from the top there, that's the IGP, before he can go ahead with the release of the chairman. We NDC amanyokuo no vivi mantemu youth organizer abeku esiene ene ekotie ye no na emrahye bedwani ema adehia ewo Cape Kozuo enough abatu ompesu aso ono abokwa amara milita nyako ono so kasa kakra onye hwe ende chairman se when you na man ya de beko eni police free na beda office wo yankwa nda yankwa china enya abrpa eni sfe ni abre o man say program de boy yankwa o mu wonwan yankwa ya na betena eni police free na ba wo china no mbeda ha so mu de chairman ma de na so ndwumi beko na so man fa man de ende e beda ha you aben yeah chairman on your boni bia ode when to sales nothing there some issues be about ode etu when kokot 24 hours ya kokot is the one to when kokot da one listen man ya ni kofi another opere yen asa ya da ha ya bada ha wa bra police fu ya wo ha ya mal for a war ya be for the peace is the when me one ni man da wo man ya wedo ya ni mam na ya yan tase na ya police fu ya nda na so mdembra ma yen ya hwewo o man ni mu an ya hwewo Achitafo Emma NDC amanyokuo no ewo vivi mantemo bakano police station ewo mo se mo anyinu a ye beda ha e yasemo commander so ma en ya ba bebe wo yi e yasemo mewa aha na brabema ye de anopa no sia kasie ye de asie samufo eye asante ye bo a Benedict ye menwa ba kuku a Veronica Jando de kuku wono na chichi fidie e de maame na wukonfidi dem ho so a eye Azuka oye Nigeria ni ne fa Nigeria ne fa Ghana ona dawroma na uhume ekoba jasi simprimu bema ewo Sompa TV dem ho na dawroma midi atwaguo na mabodwi seyisu aye fita minyino mi ametra aseje kasei ede brewo midi ameje so eyo seya aboaji ofosu nintin fosu ye me so de akoi na wotweda wa asante nintin menwa ba debura da form ya a me so de akọ na me so de akoi wo mahene ya dubu ache ya boama Libya boga se me maame no wad no mambo ahema na che se me papa no wono na eba